Kijing tip bat gi khobor gi baman la kasni na khwasi kai channel siang bahal subscribe na manta. Hadin ga khobor balmi halor kijing temo jong All India Trinamool Congress ban lek penyeso no bat keseng BJP kata keseng ga badon ha sarkar. Na kaliang jong unoilam jong keseng All India Trinamool Congress hamanin ngesngi jong ke spedrik jong na jemang arjar apulaim. Habak keren sekilat petah kubor ulakan taj ya kena gejing kena bawong dari tang kubor kam sayan baru rong badon kam berpensyai halor kena gejing kena bagi pai ba kena masa gejing dum bat shu luang ru bana kalian jong kepati kimit lenti ban nang bun ki MLA bat ki pai ba ki bawan penyeso bat keseng TMC bat nak kalian jong UMLA jong ka pentorum kra konstituensi o ba alhaq kerja keporu badai menteri sarkar ma uru ulakan tak je gini kijing kena bat loren ru ba kamdon setia kumata kajing temu ba ka All India Trinamool Congress kan lek penisok lah ni kan rung nak cisendon bat keseng BJP ulong bagi tingkren ban rung BJP nak GMLA jongka seng All Indian Trinamool Congress kadai tang jing biria ha ka podi di sha ha ka office jong ulampang jong ke jela Meghalaya.